Assalamu alaikum dostlar, Uluttuğ Sport kanalının kattalıpçıları, jana жалпы эле жылкы сүйүүчүлөр, көк бөркө ормандары. Көкжаңгак жерине баратабыз, Көкжаңгак ынтымак улагына. Бул жерде баратсам, бул досторум мынандай кылып эс алып аткан экен. Ушулар менен көрүшкөнчө өтүп кетели. Мына бул күчтүү повар дейт, атайын Москвадан алдырыптыр, шашлык жасатканы. Кавказский, кыргызский, любойын келтирет деп атат. Мынандай эле отундар менен пышырып коет экен булар. Азыр бияктан ары улак өтөбүз, Куда калса улак кетебиз. Досум мына азыр Мангалдагы Москвадан келди. Өзү Москвадан атайын келип, таштыктарды пышырат азыр. Анакей, мына ушундай тынччылык болсун, асманыбыз жарык болсун. Ушундай маанайда Кыргызстан өнүгөсүн жашай берели. Анда эмесе бу жерден чыгып биз улакка жөнөдүк чогуу. Şu ulakты ne tilek menen berseňer, tilegi bersin ha. Ulağыңар тынч өтүп кетсин. Бöde Кыргызстан Кудай сактасын, жыгылгандан тыгылгадан Кудай сактасын. Улağыңар тынч өтсүн, кана болду. Башталды. Көкжаңгак ынтымак улагы. Gelsin anda. Бандит Абдыкалык. Бандиттин баласын деле бандит деп эле коюш керек экен. Alçer, bera kayda. Alçer. Bera kayda. Абдыкалыктын баласы. Урмат деген бала. Урмат. Urmat oşu aksakal kaşır. Sen kolunu bera kayda. Mitaş ova. Berin oşu kal, berin ayta. Bayakı çökerlerin nesi çöker attın. Karma koy, sen attı karma koysan. Saldım düşürdün bırak. Götür koy. İçine top kılbaysınlar o şerde. Ayteşke götür koy. Top olsun, götür. Karan emeğin tünde jakşı ol öyle. Saldı. Gitti. Hayda. Bandittin balası. Bunun dele bandit ile de koş gerek mi? Ha, Abdыкалыk. Oo. Kayırlı bandit alıp gelipsin de. Atası ayakka gettir, balası bir keliptir de. Abdullah Palvan uşu. Abdullah'nı köpten beri ayt ama. Жерден жақшы алған бала ушул бала деп. Palvan Lukas akasının belini tartıp kirgesти. O mine. Açal жеңил басына. Aman esen oyna ola. Жоonu çapsam ben çaptım atı kaldım anasqa деп. Çuvak aytkan eкен de ötkende bir ayttım. Abdullah bir kırsan жерден ben aldım Abdыкалыk ekam taştap aldı dese. Bir tuğanını koldu ha. Ынтымакташы ha. Yol beri ha. Azamatsın ne? Yanımda ulak veriyorum ya. Azamatsın. Ulak ne olup kalıptır? Canımı verem de öyleysin. Canım veriyorum. Aka üçün, bir tuğan üçün ha? Azamatsın ne? Şunda ынтымак болуш керек de bir tuğanlar. Şunda iş bulat. Aksu aka. Tura o. Ulak barcada barık nerede olur? Onun için ıntımak var için buna çav açar. Yürüyünde. Kırgızstan'ın her bir oblaslarında çav açar. Bana mesela çavandesle. Çavandeske girevi? Çapsan da Allah. Turam deyip koyun. Palvan menen çavandesin ayırmasını ayıp verinç. Palvan ve çavandes, palvan küçü var Allah. Bu küçü yok. Ulağından alıp koy. Kötörülgön dalavı. Göl Allah. Kötörülgön ulak tarmayt ekenden da. Ben şundan iyi göngömün de. Kapkara olup durat da orada da. Jengem jakşı görösün desem, jengem jakşı göröm, atты jakşı göröm deyip. Sakbay'a kança çıktınız? 65'ke. 65. Жақсы екен. Hazır деле şu жаштар менен катарлашып эле кем калбай атса алат. Çelek kımız men багаттым, жеңем. Мен үйүнө барып отуруп, чучугун жедим,
geliyordu. Hı. Şu arvaktı da boğatık. Bu kayağa ulak çavattı bu de. Kayağa ulak çavattı. Ben bakkan için çavattı dedi. Bağı küçtüğünden da. Sine mal sakır olup işte. Gel erkin geldi. Yok. Жақсы екен. Улақ башталды. Атақтылардың бары жиналып атат. Бүгін улақ чоң болот окшойт. Эркин чемпион катарыбызда. Кандайсыз Эркин ака? Жакшыбы? Жакшы келдиңизби? Рахмат. Ат алкын ат го бу чурук. Өткөнкү эме таштаган акы. Карамартта таштаган ата мына. 3 малайлык арген беле? 3 малайлык арген. Şu аттардын ээси. Маладеси. Аттары жакшы чындыгында. Өткөндө ушу менен да таштады Карамартта. Ушу менен да таштады. Экөө менен таштады акы. Акыш. Белек Мукаев деп коем да. Акышты. Ассаламу алейкум достор. Улуттуу спорт каналынын катталуучулары жана жалпы эле жылкы сүйүүчүлөр, атышкорлору, көкбөрүк өрмандары. Көкжаңак жерине келдим. Бул жерде Көкжаңак ынтымак аталышындагы улак башталды. Былтыры да болгон эле 3 малайдан бекип алып чыгып кетти азыр. Жаңы үйрөнчүк тайда окшошту. Анан ошол улак быйыл дагы болуп аткан экен. Ошол улакты тартып чагылдар сиздерге көрсөткөнү келип калдык. Россиядагы бүт эле чет жакта иштеген Көкжаңактын атууларына, ушул улакка кошкон акчаларына, акча кошкон, ушул улакты колдоо өткөрөлү ынтымакты деген бүт балдарга салам айтабыз, рахматыбызды айтабыз. Бүгүн тарамбыз. Карачулукта дагы ынтымак улак бар эле, бир топ көмүрүн мага заказ кылышты эле, анан бүгүн ал жакта жаназа болуп калып, ал улак атмена болуп, бул жакта келдик. Бул улакты тартып чагылдырып беребиз. Эгер Карачулуктун улагын күтүп аткандар болсо, ошондой болуптур. Айылда жаназа болуп калып, улак чыккандан кийин болгон окшойт. Улакты бир өңгө алып түшүп, бир-эки ашырып бүтүрүп коебуз деген чечимге келиптир Карачулуктун балдары. Анан бизге чалып уруксат берди, башка ишиңерди кыла бергиле деп. Анан бул жакка келип калдык. Булар кече чакырды эле. Анан кече чакыргандан мурда айтып койду эле деп Карачулукка бармак элем. Üç малайлык арген. Жакшы аттардын ээси. Аппак кар. Сонунда ак карда улак чапкан. Көптөн бери эми келдим ушундай аппак карда улактын үстүнө. Айылда деле ылай бир нерселер болуп атат. 12-синдеги жана Айбектин улагы дагы ушул жерге чыкса керек. Талгат 3 малай. Şu жерге түштү. Соң башталды элек бирок. Торпок 67 килограмм экен. Ак кар эми, тээкке салбагыла эми. Өтө эле оор эмес, орто. Жакшы үйөк жүрөт. Жерге талдан. Теген аркы эмеден мыкты үйөк жүрөт катыраңкыдан. Эркин торпоктун үстүндө экен, кандай кылат экен көрөлүчү азыр. Эркин ака эңилиң, жетип калыпсыз үстүндөсүз. Эңилдиби Эркин ака? Хайыр азамат.
Apaçiler değil atqa qayra sekirip mendiniz. Hareket kılın. Talgat topulandı başladın okşayt. Gel. Ya can tutturmayın. Gel. Konuş yıkaz. Götür bile. Götür sola bile attı. Attı sola götür. Götürüldü. Kim götürdü? Yardan ver bak. Götürüş. Kolda uçup koy. Attı götür. Saldı okşayt. Salılek be. Saldı bir ağa şalqalap kaldı. Salıp kettir azamat. Dağı uşul jerge düştü. Tamaşa kılыңızдар эми. Ana kimi salat эми бул жерден? Abdülkalık kimdi jetiledi? Bazının atı menen bayağı, imperator atı menen. Janagı olan jetilip atkan Troy kaldıramız. Talant üstüne vardın Talgat. Sağ sakpay ama ortaya koydun. Torpakta da öyle geri öyle kara. Torpak üstünden yıldırıp alın hareket kulda da attı. Abdüllenki odat. Jettin Abdullah alır. Jettin Abdullah kolun karmadı o şunu. Alır. Sorun baştaldı. Kur degen aşırı 1000 so'm. Aytıldı sorun baştaldı. Emi kızdık emi jürse gerek emi. Kim alıp ketdi? Abdullah alıp aytdым go, şenkey otat ele dep. Enkeyip bir karmaganın gördüm ele. Oşo kişiga aşırıp berdi. Togur degen kişi jandan tartıp koyulu. Jakmırak barsak. Fatağılaz deyip baralıçı. Lokkalarızda temekliğe gel şu baldar. Çoğultkan baldarda oylanan maksatına jetsin. Kılıvatkan ulağız tınçaman ötsün. El jurtuğuz aman bolsun. Çapkan baldarga den sağlık. Cipke salmayı yok. Teyeke salmayı yok. Azırak sorunu var. Şu köpçülük demez esirman ötkesin. El jurt aman bolsun. Hattalı dengil olsun, taksına oynakla, uruk talası çok olsun. Şekereke verince. Şekereke. Hazırkı sorun 1000 so'm boldu. Birincisini Abdullah alıp çıktı okşayt. Şu jakşı ulaq berip atışıp duruşun ıntımaqtın ulağıdır. Allah talam özü. En soluk versin şu ballardan. Ömrüne bereke versin. Ne niyette berip atlamasa niyetine desin. Kırgızımızın oluktu koydu. Ürkündey versin ha. O men aytkanı kesin palvan, azamat. Dengil olsun, taksı oynakla salda. Mitaş ağa, kanti otas? Kılsız mı? Tamaşağa geldiniz mi? Baştaldı mı?
Ova, şu Көкжақтың балдары çoğultup şu ulak berip atkan eken. Şu ulaktı жақсы ulak bolsun, oynap gülüşsün bardı. Жақсылықтың ulagı bolsun. Айтқаныңыз келсін. Келің әке, сіздің да бір балдарға, алыс жақында жүрген қошқан балдарға. Балдарға шынчалық әрекет қылып алып шығыптыр. Өмірлер ұзақ болсын, нетілі тілек мақсатына жетіп, дайыма ынтымақта ойнап жүре өрсіне. Баш берсін деп. Алыста Москвада жүрген балдарым бар екен, алардына şu тапқандарына бәрәкә берсін. Үйлеріне esen аман, жақсылықтарда, тойларда келісті Құдайым нәсіп қылсын. Амин, амин, айтқаныңыз келсін. Мұнеке Көкжың ынтымақ сақалдары менен да сөйлештік. Алыс жақында жүрген балдарға біз да денсаулық қалайбыз. Жақсы жүрсін, Қырғызды жаман жағынан көрсетпесін. Жақсы жағынан таныла берсін біздің Қырғыздың жігіттері. YouTube'a tarqanasın baka? YouTube. Дағы Абдилла еңілдің, жеттің. Талғат, прямой эфир, ат сал, прямой эфир. Сөгін бөгілі. Емеге шығып қаласың әрі. Чапчы. Оны өзінде. Етият қыл қара атты. Өлім айықласың. Dadı yava. Қайра салың ава. 70 ашып қалдық шөйт палуанның немесі қайнап кеттік бозып кет. Мұндайларды біз уағында деді де аттың оғызын қағы үйді. Мұндай улақ 30 жашым болғанда адыр бұл улақ жерде жатпайды деді оқшайды дады явамдағы. Еркін әкі алды? Аталақай. Атын тоқтат Еркіннің. Еркиннің атын тоқтат. Атын тұлып кетті Еркин екен ке. Аннан қалу ашып кетті Еркілерге. Каш таталақай. Талғат алдық. Қашмен. Kim yüzünü açıp etti? Aldın bala aldın. Calına tutak şey çampa azamate. Alıp gitti. Balvana gelken. Көкжаңа ынтымағына шығарған жігіттерге дуа берелі. Жастарға барыңарға денсаулық. Ардайым şu денсаулықты болып жүрегіне. Daha жерге түстіле көтеріліп кетті ұқсайды. Kim götürdü görülüş? Çok. Kaldı yerde. Daha diye ortada жүрөт. Dadiyağ'a koy vermeysin herif olmanға. Erkin aka aldın jettin götörül. Götörül. Erkin götörül. Жақсы өйек атын тегер еттат. Жаңа қалып кетті. Apan aka. Safar şov. Жақсы аттары бар. Сақ қойы.
Ming so'mdan sayılıyor da takçalay. Mıhtıyak üstünde turasını engil torpak. Abdullah'ın şerik alttır. Al ketdi şu mingen atı bağı. Abdülkalıq'ın atı olsa gerek. İmperator'da ötüründen Məlik'ten alışkan. Oşol buken, ha oşol eken. Oşol atı eken. Geldi. Mita şaka. Kıratın geltirdi bırak. Abdurashid imperator menen geldi okşayta. Kökjanğa ıntımağına. Көкжанатта улап бергендер элестик болду. Адам үстүнө жакшы күндө чыгып жүрөбүр. Amin. Atı tanıştır palvan. Абдыкалык Амат император. İmperator degen ata. Azamat. Azamat ayda. Beleke aşırı sorun aldılar 500 so'm. Gel. Assalamu alaykum Ko'jaq eli. Shunday ardayım birigindigi bir bo'lib, bir jaqadan mo'yn, bir jengdan qo'l chiqarib, barcha iltimoqda shu ulag'i zamon esen o'tketsin. Kelgan xonaqaga aman esen uylarına жетip alsın. Amin. Amin. Aytqaning gelsin palvan. Mınake dostlar, öte жақсы көрүнүш болуп атат. 3 малайлык булдурсун деген али абабызды жолуктуруп калдым улакта. Аба кандайсыз? Ассаламу алейкум. Жакшы болуп атабы тамаша? Жакшы болуп атат. Жакшы балам, рахмат. Дайым жакшылыктын үстүндө Алла Тааласы өзүнүн өмүр берсин, бактылуу университетке максатына дайым жакшылыктын үстүндө Мен аба. Анан дагы бир сөз аба, учуру келип калды. Жанагы сизде бир көк ат болгон экен, канча жыл чаптыңыз, кандай ат болгон? Ошол ат тууралуу бир айтыңчы. Быштысында акам балдары мага берген. Атым өлүп калып, анан ошону берген. Ошону мен 17 асыга дейин чаптым балам. 17 ас. Түгү каяк 3 малайдын аттары беле? 3 малайдын аты. Комсомолдо акам балдарынын аты. Курманалы деген айты киши акам бар, ошонун балдарын талант деген баласынын аты деп, ошону атын берип калгандан кийин мага берген. Атты чап мен деп, ошону 17 асыга дейин чаптым балам. Азыр ошонун уруктары тарап кеттиби? Тарап кеткен. Тарап кетти? Тарап кеткен. Бүтүлө үйүрдө жүрдү ал. Калмак кыртында 9 жыл жүрдү, 4 жыл, 5 жыл комсомолдору алып, Абдывали деген киши да жүрдү. Жакшаттар болгон, жакшат болгон балам. Немели жакшылар жолу ошодон көтөрүлгөн. Ат менен адам барабар болмой иш болбойт экен. Рахмат аба. Мына сизди дагы тааныштырып коеюн дедим. Мына бул биздин көрүүчүлөргө аттарыңызды, Булдурсундун атынын баласы уругу деп көп жерде айтылып жүрөт да аба. Ошого сиздин өзүңүздү да бир көрсөтүп тааныштырып коеюн дедим. Рахмат аба сизге. Бурап турум. Ойлап. Көтөрүлдү окшойт а. Беку алып атабы ким? Жок. Талгат менен Беку жетелешип сыртка чыгып калыптырбы? Жерде. Торпок жерде экен.
Bu Abaş janağı Asqardın ukası bolup eкен. Asqar dep beyin çapkan bir kulabdıqalıqtardın bir dagı ukası var ele çappay koydu azыр. Şu Asqardın akasının balası eken Abaş. Şuların tuğan ekenini biletler mi? Azır. Kimisinin balasısın desem oşondoy değil. Oh. Sorun alı tavuk hana. Батыр şu давай. Dumuk kalıştı mı? Yenilgen kişi yok mu? Al al kim yengildi? Ha daha Abaş yengildi. Tegeret. Son tegeret koydu biraga. Tegeret kende de qo'ydi, ko'tarilib ketganga. Qo'taga qara, qo'taga. Alloh shu. Da, tushirdi. Olmay qoldi natijada. Umarbek juda xatiranqi. Allah жерден Умарбек сынақа болған. Өзі бойы сынақайлы ола. Умарбек натын қармақ оғылаған жеткіріп. Мықтыбек жүретін арақтан ұмтылып. Нарқы жүзден келгендерден. Көк ат чаяндай ол үстінен кетпейді торпақтың. Сынақай. Yengildin Erkin aka. Yengildin Erkin aka git. Tek. Çıkanlar. Allah de. Ağır olmasak. Çok götürülmeydi. Kızı başladı. Erkin aka algan eken paydan. Götür beken bu Erkin aka. Ya katı getip kaldı. Düşüp olmasa hele. Koyurmaydı da. Kalban da ali. At tepsep koydu okşaydı. At tepsep koydu okşaydı. Sal korustu. Ruslan'ın korusuna ele okşaşko. Sal. Egerden düşüp kaldı. Katı uğrat etkende. Başta kaldı. Gel oldu. Eksandan. Kalıp gitti. Abdülkalık düşürdün sen daha.
Жакшыбек жетеледи, Жакшыбек. Элдер айтып атат, тор атыны жакшы депти. Kim götürdü? Talgat tegeret odat. Көкжаңга окшойт, 3 малай. Умарбек, ya, катыраңкы, Элдос экен баласы. Айтты, азыр айтып озуму жыйгы чакталган экен да бала. Götür, Talgatка ашып кетти берди. Атыңдан эмес, багыңдан болду окшойт. Talgattын аты жакшы экен да. Assalamu alaikum. Hurmatly jamoat. Uşu balдар бүгүn улак чыгарып, илден паталай деп тең туштар бар. Ушулар тең туштар достору менен баары тынч болсун, ден соолукту өмүр болсун. Бала чакасы менен ойноп жүргөн Аллахым болсун. Белеңерден түш кетпесин. Азыр алып чыгып таштаган Талгат сорунун алып атке. Буяка Көкжаңга ынтымагын өткөргөндөргө палбан. Байлап ушул тубакта. Бар ден соолукту. Ат өзүңкү? Ат жакшы экен, а? Чыгандай. Жакшы барып атат. Өзгөчөлөнүп атат да Талгат. Же сен катты баргызасың батты. Аксакалдарга ашырышты. Ашыры берди азыр, а? Рахмат. Тойга кутуп болсун. Ынтымагы жүзбөсүн. Ушул жигит атты сатам дейт. Атыны бир жолу ушул жерде маалыматын айтып өтүп кетсин. Азыр чабылып атат башынан бери, а? Барган, чуркаганы, жашыны, атынын бир маалыматын айтем. Видеосын киргизип коесуз. Аттын жашы 5 асы. Улагы, Кудай кааласа жооп. Любой улагка барып чаап көрсүн. Жаны жеткен жерге сан кирет. Кайтмай жок. Кайтмай жок. Только ынтылат алдыга. Алдыга только. Алын жетишинче. Видеосын коесуз. О, чаканыраак ат экен, бой, а? Чаканыраак. Ооба. Басы канча? Басы 250 кам. 250. Ат өз кайрынын аты? 3 малайдын аты. 3 малайдын. Тоонун аты экен да? Ооба, тоонун аты. Өзүнкү, бейим баласы. Жакшы экен. Чыккан. Номерди айтайлы. 79 мен. 92 02 06. WhatsApp'ta барбы? WhatsApp 78 менен. Ушул номер 78 менен. Кайталап койлу. 92 12 06. 78 менен 92 12 06 экен. Связга 79 менен. Ушул жерде эле багылып берели. Алды мынакей маалыматын уктуңар. Болсо номерге кайрыласың. Ашырмай болуп атат. Ынтымак айыл арасына. Жоктомой экен аксакалды. Не дейсиз? Мына балдардын коткон ушул немеси бар, ынтымачылык болсун, а? Мен тилесе алып каламсың. Тилегим берсин. Жасотта чың болсун, кайра жүрөсүн алып калам ушул өзү колдоп, өзү жөрөп жүрсүн. Сапарлары башалып тапкан сонда бана барака пайыз берсин, а? Ант кичек деле бул экинчи сорун алып келип калдыбы? Багар үзүлбөсүн экен. Ар дайым ушинтип улап берип жүрөлү. Багарды ойноп, жакшылыктарын менен жүрөм. Азыркы эле сатабыз деген ат, а? Ооба. Болду эсеп. Ашпай калдым мен. Düşürüş okşaydı. Şu yerde kasır aşağı okşaydı mi? Bakı acı geldi, bakı acı. Hazır ile geldi okşaydı. Kara erkin eke koldoş. Narkı. Emeğe girip kettiğini tokoy var. Kim aldı? Erkin eke aldı, başka saldı. Başka eken ha? Kök jempir bir ayakta kalıptır. Dolanın tüyüne girip ketişti bular.
Çekede oturgan adam da odarıp gitti. Etek kol. Çekedeki adam. Kim aldı? Naraga girdin eren. Beri gayrat. Beri gayrısan Kumarbek ekenledi. Kumarbek salem. Жоқ sürü oldu. Tek tokşaytı. Tek degende mınça sürü hoş керек eledi olası. Kolda mınça kıyın ele. Aksuay gazı, bilmiyorum. Dolunu o girişte. O şerge düştü okşayt. O şerge düşkene geldi. İyi malışık iyinem. İyi malışık iyim. 3 malayının palvanı Beku. Bu hakikat palvanı. Omin. Dağılet ne oldu? Tekte жүрөм. Talaş. Şul жерге ön сүйүнтөт да, şul жерге ön сүйүнтөт. Бакы минген аттагы жакшап кене тетири келди бир 20-30 метрде. Молодец. Ayдар Bazarbayga берен Ayдар. Тек токшойт мындагы эле. Kayra dolan o girişte. Bakaldı acı. Palvan barplık. Belki bakı. Ben belki acı alıp gitti dedim. Acı hem orloş şüretli o şerde. Aldı Saparovka. Karat. Aksuaya karşı dur. Aşırı dur. Verdi. Verdi okşaydı. Şul yerde kız iteyim şaması. Götürülüp gitti okşaydı tamam. Ağacı alıp dur. Tartı ver. Telefonu temelledin aydanlar apa. Bakalım sen ama atın opasını gelmiş. Korkut urtasın cantan beri. İlk o yavaşta duruyor.
Götürüldü. Götürüldü şaman. Talgat bir jağından tartıp atat. Kimde gitti bilmeye kaldım. Talgat alıp kettirdi abi. 3 malay Talgat. Jalda okşayt acı. Bir balam Marlen Palvan çıkınçıda. Özbekistan'dan geçen bir makineye taşıp geldiler. Kavitar ultaştan gel. Ağzını acılar tartıp koyalım. Barıklıklar kaçtı okşayt. Ruslan jüret, Batır jüret janında. Hayda hayda. Бұл Hacı Nokat Altınbek Sulaymановтың mulağında өзünün bir karega atı var ile. Oşonun keyin at sүйбөдүм дейт экен. Барып да бая тегизде чуркаганда учуп кете тургандай эле кетчү эле да. Ошол ат менен bir карышкыр, bir бүркүт, анан аркасынан дагы bir сорун, 2 сорунга катар таштаганда Altınbek Sulaymанов өзү келип жигит экенсиң, атың ат экен деп дагы $100 берип көрүшүп куттуктап кеткен дешет. Мына ушул карагер аттын баласы экен. Бак Ажынын. Жана көк жаңактагы Марат ака деген. Жестесинде. Мына сураттын баласы. Кочон балбандын суратынын. Бул да Марат ака болчу. Ошол Марат ака сурду койгон экен бир жылдары үйүргө. Марат ака мен дагы сүйлөшүп турам, ака катары түз мамилем бар. Ошол кишинин аттары быйыл ушу көктү сатып бердим деп окшойт. Булардын да бир чоңу бар эле үйүргө коюлду. Ошонун колунан болсо берес деп жүрөм. Өткөндө жанакы Самат атасына Мадир уулу Дуана деп акчып бергенде маалымат катары айтайын. Ошол улактан 2-3 күн мурун байге кылды аба, Миташева, Архангелде. Мени чакырды эле бара албадым да. Ошол байгеде атты чаптым деп атасыз. Ушуну чаптырдыңызбы? Канчанчы орунду алды? 3-чү месттен бир кой алды. Аламан байге болду? Ооба, аламан. Канча метр аралык примерно? Бир 8 деп атат дейм, 10 чыкса керек. 10 километр. Архангелдин башынан Сатыга бардык да. Өзүңүз чаптыңызбы? Ооба, өзүм чаптым. Азаматсыз аба. Болсун аба. Кеч болсо да куттуктап коеюн. Байгеңиз кут болсун. Кумарбек алды. Биякта да кармай турган Карим бар окшойт. Түтүп кетет окшойсуңар Кумарбекти. Катыраңкы жардам бербейсиңби? Жампа жалда турат окшойт. Түштүбү? Жерде калды окшойт. Жыгылып калды бирөө.
Atçılık kaldı avayla polvanlar avayla. Tek degende mınça uzak sürüş керек. Tek de. Mınça kol menen uzak sürüp jüre albayt da. Ha, düşüp kaldı. Ekin götür. Bazarbayga başlasın, Bazarbayga. Bazarbayga. Çerçeğler. 2 saat oldu. Ekin boy. Kaçar. Bakıt tur. Bakıt. Kaçar koy. Kaçar koy. Erkine kalgan eken. Em alıp çıkın erkine kem. Em beken bolun hem güç kuvvet hem sizge. Palvan. Çok aldan dağı ketdi. Erkine ket bolboydu. Jana bir at menen urdurup koydular. Başım ağrıp kaldı şundan deydi. Çok жақсы ola koydu okşaydı. Çok erkin eken, yaşında жерден alış kıyın eken aldı deydi. Murdağı жылдары 100% alsa hazır 70-80 alıp kaldı da жерден. Abaş algan eken dağı em talaş baya koydan çıgalek bul birine eşe. Ol mokol andan da gitti. Abaştan da getiptir. Emi talgat jetiptir. Emi gemisini aşat. Kuday bile tazı görüp turabız. Aldı dağı talgat. Talgatın atı jakşı eken birok. Talgatın atı jakşı eken uşul atı. Dadı palvan ovaga berip atat balası Batır. Dadı ova aydan hem bir. O ilgerki legendarlı palvanlar bular oy tağında turganda kıyla kılsa керек temde eldin aytımına karaganda biz o çapkanın görübey kaldık. Жерден жақшылат эле дейт го. Aksakal tartıp koyalım. Uşul жашта barыбыз at çalında жүргөнгө Allah'ım nasip etsin. Kırgız balası bu жылкы Karsadagı жылкынын жанынан улактан эмесин үзе албайт да. Aşırı berdiler. Berki jigit düşürüp koydu. Yok sizge emesi. O acım.
Азыр ушул аба машып алып келип таштады. Аба кандайсыз? Тамаша кандай болуп атат? Жалгулак түшкөндө илгерки сезимдер козголуп. Козголуп кетти. Мен үшүп калыпмын. Чериңиз жазылдыбы? Чер жазылды. Жакшы болуп атабы тамаша? Жакшы болуп атат. Анда чапса да жипке салып, тээкке салып ойнойт. Öyle sanırım tek saat cipes alıp açat ulaqdan aramın getirdi. Onda intibakla oynasa yaxşı olur. Aba siz jip tekçilerin ubagыңыз sizdi жерден каттып алган дейт. Канча килогече кандай алчу элеңиз? 1-2 дегенде алчу элеңиз? Мен 80-90 килоны жерден алчу. Şu айтышат да каттып алат эле деп. Жерден алып салып чабат. Азыр баягы улакчы аттын үстүнө чыкканда бул чуң анан жалгы улак түшкөндө кандай сезимдер болот? Бир бөлүшсөңүз биз менен. Өзүмчө чоңоё чыясың, сүйүп. Оруган жерлер унутулуп калат аба. Жакшы экен аба. Жүрө бериң биздин арабызда. Акылдашасыңыз айтып улак чаап. Мынакей биз азыр Адый палванды сүлөт тартып келгичекти, палван сорунга таштап чыккан экен. Магулак экен чоңкунан. Достордун жактын магулак экен, тынчаман өткөсүн. Bizimlikte olup görürsün ha. Hayırlı olsun, çok olsun. Bana çıkarmadan vakitlerini görsün. Amin. At dostumuzdukku, at tanıştırbaysız mı? 3 malay? Malaydı, Hargen dostum. Жақсы екен екен. Сайлық Зилис Қапаш, Батыр досың салам айтат. Мен de саға салам айтам. Көмірді түгөтіп Россияға кетіп қалсың да сен, а? Азаматсыңар. Тынч болсаңар болды жігіттер. Çok иштегенбиз бұл Қапаш батырлар менен. Ажыгаш көттү окшойт дагы. Каттуу кетет экен ат. Дакан деп атат ушуну. Таза дакан дейт, ачыдан келген Марат дакан ат экен ушул. Ayday biraga жашырып береби. Сорну. Көк жаңа ынтымагына дуа кылалы. Ынтымаксыз улап, кандай ынтымагы бекем болсун сизге. Кандай ойнотуп. Амин. Көк жаңактыктарга ашып атат. Бири-бирине жанагындай алып чыгып сорунга ашырып берип атат. Ошол жерлеринде тартып коелу. Бери көздөй жогору айдабайсыңбы? Жогору. Ширин улак болуп атат, сонун улак. Жер таза, сорунда катар эле сайлап атат. 500 миң болуп. Батыр досум алган турбайбы? Бакы ажынын караатынын баласы деп жаңы эле айтып аттым ушунучу. Ушул аттын атасы ой өтө кыйын ат болгон. Бер айда батыр, бер айда досум, бер айда. Азаматсың батыр, сен бөлөк экесине 40ка таяп калсаң ам карышкыр бойдон экесин. Капаштасыңам билесе деп кой. Капаш бул көмүрдү түгөтүп Россияга кетиптир да. Мен ынтымакчылык ар дайым ушундай ынтымак боло берсин. Көп сорун саярла. Амин. Батыр сүйлөшөбүз экөөбүз, эркин ака экен. Бер. Капаш досуңа айтып кой бир нерседе. Досум, сен жок болсаң сен ордуң билгизе чабыт алдың. Азамат. Ана муну ат бакачынын атын баласы дейби? Караттын баласы. Карат. Кандай экен, атасындайбы, эмне? Атасы болот, эми жаңасы да. Эми жаңасы. Экинчи улак. Жакшы нерсе экен. Эми сууз келишеле. Күчүмдөр атасына окшош экен, түсү эле бөлөгүрөөк экен, а? Бирок атасы кыйын эле. Атасы кыйын ат эле. Майыл досум. Боптур. Эркин экен каттуу кыйнашып атат го. Койгула, оңдоп койгула мейманды. Карамарстан жалгыз келиптир Эркин ака. Бирок чыныгы палван да, бул мүнөзүчү. Бирөө менен урушпайт, талашпайт, сепеңдебейт.
Мен ушундай сепеңдебеген балдарды мындай урмат кылам да. Biraz uruş kerekpi? Keçkemal үйүнө барып, чакырып, даңгел бериш керек до конца акырына чейин. Biraz до конца берише албайсың, элдин тоюн бузбаш керек, чепеңдеп. Aşırı kızış takırı çamaz. Belgisi boğulamış hiç onu. Yoldaşımdan yoktu da batsa gerek. Katı ölçüş başkan be. Kızı vatatta bırak. Palvandı kıynaşta. Palvandı kıynadı hem maylem. Ulak uşundaydı. Atasındağı tartat ulak. Hem bırak hem bu palvandın jolu var. Silap koyuş gerek bir çete. Ayağı da var. Mün özünde silaş gerek palvandık. Palvan dua kılıp koy. Kayerdin palvan bul, jaş palvan. 3 malay palvan. 3 malay. Şehzat palvan. Azamatsın. Gelecekte Boluçak palvanlar. Boluçağa at basmaylı boşap ketken sen mi hazırkı? Üç malaydın palvan Aydar palvan boldu. Azamat. Hazır Abdullah alıp çıkıptır. Мынакей достор, жанакы көк жаңактагы Марат агабыз ушул жанакы бакаачынын атынын баласы, Сураттын ат балдарын ээси. Марат ака, кандайсыз? Кандай болуп атат тамаша? Жакшыбы? Жакшы болуп атат, Аллага шүгүр, жакшы өтүп атат. Аттарыңыз чуркап атат. Аттар чуркап атат, палвандар келди, мингиздик, Кудай кааласа чабат. Жакшы. Жакшы экен. Бул инилериңизге көк жаңгак жаштарына ынтымагына жанакындай элден паталайлы деп көжаңдыктар. Бүт квартал чогулуп, тыйын чогултуп ушун жылда бир ушундай өткөрөбүз. Ошо улак өтүп атат. Жакшы ушу эл шаарыбызга бир паталайлы палвандардан деп. Аллага шүгүр, жакшы өтүп атат карым. Ушундай ынтымактар күчөй берсин, Ынтымак күчөй берсин, тынччылык болсун, заманыбыз тынч болсун, эл журт тынч болсун, элдин катарында көз жаңак эли баары тынч болсун. Рахмат ака. Сага рахмат укам, синтип элдин кызматын кылып, жакшы аттарды, жакшы палвандарды тартасың. Демеге YouTube'га киргенде эле сени көрөбүз укам биринчичи. Рахмат. Өркүндөй берсин укам, рахмат сага. Рахмат ака. Када салттарыңды, аттарды көргөзүп, ким палван экенин көргөзүп берсин. Рахмат сага да укам, Алла разы болсун. Рахмат ака. Кыргыз бойдон жашайлы, кыргыз бойдон калайлы деп. Келиңиз, сиздин дагы бир каалоо тилеңиз угайлы. Алла таала ушу көжак тургундарына ыраазычылык билдиребиз. Алла разы болсун, ушул акча топтоп ушинтип улак берип атышат. Айым ушундай жакшылыктарды уюшуп, исламын ушундай улак тынч өтүп, чалып жүрө берсин. 1000 сом сорун сайылды. Көтөрүлүп кетти бирок тез эле. Түштү, сорун айтылды, тез эле көтөрүлдү. 1-2 мүнөткө жетпей эле көтөрүлдү.
Kayra düştü. Kayra jerge düşüp kalıptır sörülüp barıp. Kimisi aldı kimisi koydu görölü şu jakından. Götürülüp ketdi. Yok. Jatadı eken ha? Mulu egere mulu. Salda buna salaya başardı onlar. Men atım buna. Salın acı. Men albay qontay. Almaz aka ündöp salın hele ündöp doğuştop vurvay doğuştop. Doğuştop verin doğuştop he. Doğuştop. Aytoşkan bizle kıyna etkesi. Baka o. Ben başka yerde uydurasın. Ben bol diyeceğim. Bakaldık şu da Saparovka Karahat. Aldı. Oşol bakıda eken. Saparovka. Berdi. Gel. Bak. Bir yaklara bak eken. Ber ekranda. Aybek bir dua kılıp var. Aybek. Kimin sorunu aytılgan hak. Jogorgo götөрүp чыксаң. Şu yerde tutuşup atışat hem. Kirip kettin aka gayrı. Tekili olan turba. Öte jaman jerge turup kalıştı da. Sigaret düşüp kaldı. Narkotika düşüp kaldı, narkotika. Düşüp kaldı. Düştü mü? Düştü. Ne oldu? Batırdı kendi. Hayır ne güzel bırakın. Kırk üçü mi? Kalkay. Götür şey mi götür mi? Götür mi hacı götür. Götür hacı he. Teker et talgat atını. Atın teker et. Götürüver. Ben Oşol mu?
Saqlayan attın. Batır alıp çıqqan ekan. Patriot, şehirlik bala. Молодец, dostum gelip kol kavuş kılıp sorun saydılar canından. Şu acaka taşla aldım. 2000 so'm ekan ha? Keling ham bir duo qiling ham. Omine neresi şu birinchiden shuncha bizni shunchalik densoqlikda qilib yaratib, shuncha munguzlik berib, at ustida o'ynatmoqqa ketchiginga Alloh taologa cheksiz to'liq shukrlar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam salomlar salatlar bo'lsin. Shu ko'ja tuğanlarga rahmat shunchalik iltimos quloq qilib, biz gelip Barpaylı hükümetine gelip kulak çağırtalım şu az da olsa kişine vay gelip olduk. Rahmat şularga şunçalık bundan da intimaga örkünde versin. Gelecekleri gen olup şuntu oynap kulüp жүрөсүn. Bunu Koğuşak'tan Ravşan degen dostumun Dakan degen atı menen. Taşla aldınız. Taşla aldık. Amin. Amin. 12'si toy vere turan bola. Sorunda 2000'di saydılar, dağı 2000 sayıp berdi. Aybek aka. Qanday? Toyga dayardыктар жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы экен. Улакка келипсиздер. Улакка келдик. Sorunсуңарбы? Жакшы, рахмат. Sorunдарыңыз сайып атат. Көрүп атабыз. Жакшы. Улак чапчу шерби? Улак чапчу Поляв шер. Дayardыктар Кудайга шүгүр, жакшы. Şu gündü күтүп атабыз, Кудай кааласа. Элди жалпы элди чакырасыз. Той улакка, тойго. Kelip jurttu çakırabız, gelgile. Gelip imam bolup ketkile. Oynap çap. Sorunlar var, taza sayılat, koştop sayabız. Daha koşumça sorunlar var. Reklamadan sırtkары дагы. Reklamadan sırtkары. Taza çap, taza alsa koştop sayıp berem dagı. Жакшы экен. Мынакей достор. 12-синде боло турчу дүңгүрөп аткан мына тойдун ээси ушул Айбек мырза. Мына ушул көк жаңактын кулуну ардактуу атуу а? Демел. Ардактуу атуу алганбыз. Айбекем, чын денсаулык, uzun ömür. Qanday tilek maqsad qilgan bo'lsa, tilek maqsadlarini o'taysin. Yaxshi o'tkazib, yaxshi nima. Жакшы экен. Kim aldı? Дагы 2000 сом сайылган азыркы жана Эркин. Айбектин атынан. Түшүрүп алышкан экен да. Апанаке алып чыкты. Да диягага. 2000 сом sorun азыркы. Ömrümüzü baktı alayım. Baldarın koman buluversin. Benim atımı açtı koy. Enesi komisar şunun. Şunu tartıp koyun men atımı. Acaka kandayız? Жақсы. Шабып атасыз бе? Кечирип кой, жерде ат. Сенин кыялыңды билем. Мен атын таптап атасыз ба? Таптап атабыз, Кудай кааласа. Үйүрүп бирге кой элексиз бе? Жок, кой элек. Койсоңуз бир кулун бересиз бе? Кудай кааласа, укам. Болду экен, Кудай кааласа. Атасына жетпей калдым эле баласын алайын дейин, а? Кудай кааласа, насип болсо берем, укам. Болду экен, Кудай кааласа. Антыкалга алып чыгып турасыз. Атайын Бишкектен келди, ака кечи.
Marlen degenge aşırı olasın da odat. Abdыкалық. O Aybek'e gitti toyun neyesine. Jorosuna. Şimdi daha gayrı. Haydi bandit tüküttürbey. Şu 4 olacak sorun sayıp verdi şul gel Aybek. Bu ne ikisinde doy vere turan bala. Bak acığa. Acığa şurada da şut bak acığa. Allah de. Hazır taşta algan Bektur polvon ke kalo tilek bolsa. Intımak bol жүрөбүз жанактар. Aha. 3 malaydın polvonu. Azamatsın. Bektur polvon. Atın ne? Atın. Legenda. Atın 3 malaydın suratı. Yaxşı beken bol. Yerге тарса жылдыз алып келдім. Kattu alıp çıktı. Молодец bir oğul. Öte kattu gitti. Mınakey dostlar, bugünkü Көкжаңа ынтымақ улағыдағы жиынтықты алып аяғына шығып тұрады. Бүгінгі улақты өткөргөн Көкжаңа жамааты менен акыркы сөздөрдү ким көрсек? Аксубай ака келиңиз. Assalomu alaykum жамаат, дагы бир жолу. Мына Кудай калса бүгүн ынтымак улабыз жакшы өттү. Алла разы болсун. Өрөндөн меймандар келип баары жакшы, кырсыксыз чаап кетишти. Кудай каласа, Алла разы болсун. Ушул улакка салынгылган жигиттерге баардыгына үй-бүлөлүк убакыт не тилек максат кылса тилек максаттарына жетсин. Мына ушу кыргыздын улуттук оюну деп кыргыздын када салтын колдогон жигиттерге баардыгына Алла разы болсун. Дайым ушинтип ат жалында ойноп күлүп, тынч аман ойноп күлүп жүрө берейин. Амин. Жуба. Kim bir taşı var, patar koyun sağ. Amin. Kadar direk masal kuramda şu balдар direk masal Allah'ım zakna bakin. Ataqara gel. Gelin ataq. Ataqara gel. Aqtaqalдар менен дагы. Жакшы бүттү мына Кудай. Ана. Амин. Amin. Ойлогон максаттарыбыз эл журтубуз, бала чакабыз, тууган урук, улап чапкан балдар ар дайым ушу жакшылык күндөргө жолугушат. Ойлогон максаттарыбызга жетип эл журтубуз менен эсен бололу. Ушунча мына акаларым сүйлөдү, ушул бүт сөздөрүнө кошулабыз. Сага дагы чоң рахмат айтам. Сен дайыма элдин баласын, элдин уулу болуп, үй бүлөң менен, бала бакыраң менен, ата энең менен ынтымак болуп жүрөлү. Баардыгыбызга ден соолук, иман, Аллахым. Рахмат сизге. Доктор сүйлөп кой, доктор. Элибизге тынччылык берсин, токчулук берсин. Ден соолуктары бекем болсун, жалаң гана ушул улак тартышы эле жакшы ден соолук менен жүрө берсин. Рахмат. Амин. Ушу элибиз ар дайым ынтымакта, биримдикте мындай коюн зоокторду уюштуруп жүргөнгө Аллах Таала өзүң насип кыл. Ар бирибизге иман, исап, хидаят берсин. Өзүң зикириңде, шүрүңдө, ибадатыңда жүрүп. Амин. Аллах акбар. Allah razı olsun. Rahmat. Sizge rahmat. Rahmat barыңарга рахмат. Мына сүрөкө. Сүрөкө. Bakıpkan balдар densizlikte olsun. Oylanan maksat.
Yetkili ardayım şu жақсылығыңдар nasıl ötken bolsun. Ulaq bitti buna.